vai phê tông xuống là nồng trôi xa nghiêng là nồng trôi xa nghiêng NATO NEI se Joe Biden a president nunga khatve na ding in a chukhom a hi NATO NEI se Joe Biden president a hi nunga khatve na ding in ni sung meeting nei ding a hiu zi meeting na hin again khom ding chu Afghanistan apat kinuk do ding dan hi ding a hi Trump administration khan May tha hin US troop zo si ong kinung le ta ding in ma lak lai tak a hi NATO leader Jens Stoltenberg chun NATO se paite apoi mo sung ding a hiu timale Afghanistan kidonan top tik anei logic a hin European diplomats te a khop gop taw a hi US in sepai alak do vekle 9,600 NATO troops te le acham zingu agin cha dik lo a hi khovela gamlo pi pen le pil pen thu nei na sang pen nei US politics chi dan neu khat bak thai lang leu hin US president Joe Biden in Donald Trump chanchin hi gen le ka gen pe ta pui kumli lem ta khan Donald Trump news web US me ptn a hiwa kumli dang sung a hin Donald Trump chanchin hi gen lat ka u ta pui ati Donald Trump hi president a hi na apat pai thak a gut a lo samjik a lung oi lo na chi zel a hi deu pen a hi ji hi wa gen chin deu leu hin Donald Trump kha US history adinga impeachment ni vei tok ma sapen a hi impeachment ti hi aum ji chu US president a hi na apat amin hi man thai ding US president ai la hi khatta ten ham phat na adon teu ho dong thei ta lo ding ti na hi khovela ki ayo in mi pt a support thu pung amasan vai phei tong su official YouTube channel subscriber tele viewers te zo si tuk lo chi bai ka hun bu masa hi barmalam chanchin hi lo le an nek i mo le tui thei lo jing tai tuni Myanmar gam sunga mi piten ki phindan thak ahong sim kit o nisi na keng alam zuile agim to tuni chu rengkon khopi sunga great bandula leilai taka civil gari banghemzat asi hile kilom takin akoi hom lem lum o traffic asuza mo hi aum ji chu lampi ating tanu tina hi mai hi ei Manipur lama ibol lo gol takun gari tayar hal ti chu bol sam lo na hi naw se pai thu nei na doi lo ji a ki phin na chun Myanmar khopi mun chum alu zel a hi rengkun khopi mini kunglam ale ki phinna na satak anei o zila mahile traffic suboi theiding malak na nei o taxi driver te bus driver te le mimal gari nei zo sin a gari u tol dok chit in mini kum traffic point a akisitu a hi gari mai bep hilo in cycle nei te ting in le ahung tol dok a hi ti chun mi pi lam te malak na hi nidang sang in se pai te ading in le anok sak zodi ga nidanga atoi danu to akibang lo a hi tuni chu rengkun khopi khoi tak ale gari atai theilo a hi pen mai a hi ji a hi jinglai a hin gari le thil dang pot do pi theilo mi pi wan tang ti chun angai na gol in lampi zui in poster te choi in parade abol ki do a hi center bank mai ale mi pi sangwal te chu achut mon un akiko dup jing a hi ji mai chu le hilo in medical zillai le engineering zillai te ne ki phinna nei in mi pi wan tang to lam zuina nei in agileng lung jing a hi atek akhang alien aneu in pangkhom in atheina lam chit su in
lam zui na pang pe ta lo kil khada alaki chu pol bang a o ading pol a o akikowa kisang pol a o mi hing chu akidai ma wa hi zi a hi jinglai achun bang ma boina he phalo hi le kilom mi pi te toidan kil khada pat alagal thil mai mai le tho a hi ti chun Myanmar khopi sum dona lam pi lun le poimo pen te laka khat China to akisum don tu now National Highway 105 lam atai sek gari te ne lampi ting tan in ading dim ki do a hi ti agam pumpi ki phinna ane nungo hi tuni hi ani somleni na ahita amason na kinep na wakmu ding bang ma tuni ting a hin hi ding nai lo a hi a hin lati hi mi pi te apan khom thim o nisina ki phinna chi chum abol jing na o le chu alo tin nge yu kinep a a hi gen ta gola chun niliem ta lam sanga tuni mi pi malak na thil dang lam le mel thak sun chu Myanmar gam pumpia civil gari zo si asi a hi ti lam lin la ya ading chet chut mayu hi a hi abol dan ule bon athim ule ka sai tuni hi yongsan suki ko da puiting ati niu kha a hi a hin la sepai lam hin sun lam dang mang in hen a hi na lai ding thu su apol a hi gam chum apat in Myanmar sepai te thil bol lem sak pi lo gam apung zel o China hi lewang apilu ngong na lai hi na bang ma kam keu na ane na ilo wa hi ki ayo Kachin Independence Organization lam in le thu su sim in dictatorship be na dinga mi pi pan lak na le abe na hi a support thu apung o sepai te chu tu aboina chungchang hi aboi be theina ding bang ma bol lo dinga sun lama mi amat ule zan lama mi asuk lau thon se guchu chol sanding a doi thu tuni tarik somle sagini ahin thu so bol a hi abang cheng hi tale ti mi pi ten kilung tuk takapan alak zom zel o a hi chun sepai lam hi le atop le chu hung kiniem khiek mai lo ding a hiu em ti hi tong su in kun te kinep na le mi pi tam zo kinep na cho hi phot mai a hi ki ayo in mi pi te a support thu pung